दे खुलुमबाय फोरमायनाय बेनो बे गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि नैबे सान्तिपुर PCTC आन्डाराव बे इरागदाव एम इ स्कुलानो नायल' जादों गंसेल' बर'नि एम इ स्कुल बे एम इ स्कुला 1994आवनो गायसनजादोंमोन आरो दिनैसिम केन्सार जानानै दं आरो बे स्कुला गभर्नमेन्ट जानायनि थाखाय जों दिनै बे टिचार डेनि गेजेरजों स्टुडेन्ट आरो टिचार स्टुडेन्टफ्रा माबोरै सोलोंथाइ मोननांगौ डक्टर राधाकृष्णननि जिउ खौरांखौ एसे गोसोखांनायनि लोगोसे फरायसाफोरखौ एसे जौगाहोनायनि मोनसे हाबाफारि सारा 1994 निफ्राय दासिमहालागै 2022 गोबां बिना रैखाथि होबाय सारा मा बुंनो सानो बेहाय बेखौनो बुंनांगोन गावनि जिउनि गायसनथाइ लोगोसेनो माहारिनि बा बर' माहारिनि बे बर' मिडियामखौ बर' रावनि मोनसे फरायसालिखौ गायसननो हायोब्ला सरकारि भाबै बेवहायनो बे मोनसे थांखिखौ लानानै नाजाबाय थानाय जादों सारनि स्कुलाव गासै खैजन स्टाफ दङ दा ओरैनो साबा दं सुबिदा खालामो दा सारनि स्कुल खोनाबायदि सरकारि जागोन ना बे बेसेबां सैथो सारा मा बुंनो सानो सैथोआ बेनो जे बावैसो आसाम सरकार केबिनेट मोनसे थिरांथानि गेजेरजों फोसावनाय बादिब्लाथ' फरायसालि लाया होनदों नाथाय जोंनि बिटिआर बा बिटिसि सरकारनिफ्राय जोंहा CEM प्रमोद बर'आ बिथाङा बुंदों दि माने बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफानि गेजेरजों जों बे फरायसालिफोरखौ केन्सार फरायसालिफोरखौ गभर्नमेन्ट खालामनो थाखाय जों राहा लागासिनो दं आरो बिथाङा बुंदों जे अलरेडि जोङो जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ माने मोनसे कमिटि दानानै होबाय बे कमिटियानो भेरिफिकेसन खालामगासिनो दं শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ